Crazy shit, nategnili so me kot prasca, ne. Res, štart je bil s tisto žogo, a se res hecajo. Pač bomo bolj easy šli, le. Kaj? Stari, ne, to pa ne grem. Ne, jaz, če ne morem dihati, ne grem. Veš, kako volo imaš, Miha? Ej, kako so me res... Odjebi ti ga, prav. Ajde, prvi puš! Rekel enega takratkega, ja, če... Vsega zebe, ko senci, ki ne klonne tam. Ti rekel, da bomo šli. Evo nas, da vidiš. Legenda, on vsako leto pride. Brez nje ni več športa, ni več uspehov. To je to. Dajmo! Stotka prva danes. Brez rok vozim, brez rok. Škofja! To je cilj prve etape. Radio 1 ponosno predstavlja Deželak junak na poti po Sloveniji.